स्टेट पुलिस की का हेनब थवोंगी मायोक्ता चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिंग लेबी तारीनी की फिबम हेना सोक्तिलपदगी जेनिम्स ता पुखतख्रे तारीनी पुलिस ना तमथीना फूखिबगी मायोक्ता मियाम इम्फाल कांगचुप लंबी थिंगबदगी इम्फाल वेस्ट डीसी ऑफिस थबक लेखरे चिंगी लौमी सिंगना पामलौ थादोक्तुना हॉर्टिकल्चर दा पुकनिंग चंगबियु हाइना गायखंगमना अपील तौख्रे नाइलेदा कंपार्ट साइंस मीट 2016 हौदोक्रे साइंस याउद्रबदी मपुंग फाना चौखटप लेबाक हाइबदु ओइरोय हाइना मंगा वाइफाइना फोंदोक्रे अमसोंग इंडियन लीग सेकंड डिवीजन की फाइनल राउंड की मैच थासी की तरागो हमदोइदा नेरोका एफसी का गैंगटॉक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब का सानरगनी मैं खुरमजरी से इम्पैक्ट न्यूज़ ने प्राइम टाइम मणिपुरी न्यूज़ बुलेटिन खाइदम जेंटसिन हौज पुंजा से फाउगी मरुब पाउसे मैं पीजरी नुपीद तमथीना फूब पुलिस सस्पेंड तौद्रिब फाउब चरा हेनबगी खोंजंग चंगसलिबी उरिपो गोपालजी लेरक्तगी तौरांगबम ओंगबी तारिनी ngasi नुंगथिल पुंग अनिरोम ताब अदुवाइदा इम्फाल वेस्ट वुमेन्स पुलिस टीम याउना सीएमओ इम्फाल वेस्ट की टीम अमना लौखटख्रे तारिनी ने चरा हेनब हौखिबदगी सीएमओ इम्फाल वेस्ट की टीम अमना सेनदुना लाखिबनी अदुबु तारिनीगी हक्चांगी फिबम सोक्सिलखपदगी ngasi अयुक मेडिकल टीम मदुना हॉस्पिटलाइज तौनबा हाइरदुना तारिनी मसाना अयाबा पीखिदबनी ngasi उरिपोक की अकोइबदा लैबा लेकाई मियामना नुपी फुबा पुलिस चैराक पियु यलहौमी कल्लु हाइदुन उरिपोक कांगचुप रोड थिंगजिनदुना खोंजंग चंगसिनखी लोइनना सीएमओ इम्फाल वेस्ट की मेडिकल टीम मदुना तारिनीगी हक्चांगी फिबम अमुक हन्ना ngasi nungchil yangsilakhibaga loinana hospitalized taunaba haibada yadaba maramna Imphal West Police ki women's police young additional ASP ibom chana luchingba team amana laktuna tarini bu hospitalized tahon binaba laikai miyam ga wari sanabadu da laikai miyam na nupa police na nupi फूब याब्रा नखोइगिदी नचन नचा लैतब्रा हाइबा पेंदबा वाहै कया फोंदोकपगा लोइनना नुपी फूब पुलिस अदु फारगा चैराक पीगनी हाइना थाजब पीद्रबदी तारिनी पुब यारोय हाइबा वफम सिंह थमखी अमसुंग पुलिस की माइकैदगी तारिनीगी हक्चांगी फिबम फचिलक्तबनिना महाकपु हाना हॉस्पिटलाइज तहनबियु हाइना कन्ना हाइजदुना पुंखाई अमरोंग वारी सानरब तुंगदा लैकाई मियामगी खोलाव कया मरक्ता मेडिकल टीम अमदी वुमेन पुलिसना तारिनीबु जेनिम्स तमना पुदुना चखी तुंगदा लैकाई मियाम उरिपो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए की युमलोमदा खोलाव कया लाउदुना लाकपदा पुलिस की टीम न उरिपो ख्वाई ब्रह्मपुर लैकाई की इम्फाल स्पोर्टिंग क्लब मनाक्ता थत्तुना मखाताना चटनखिदे तौरांगबम तारिनीबु स्टेट पुलिस फोर्स न तमथीना फूखिबा थौदोक मरी लैनना सेमखिबा जेसी न थौदोसिदा चेनाबा पुलिस पर्सनल चैराक पियु हाइदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी होम मिनिस्टर गायखंगम अमदी डीजीपी दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मेमोरेंडम अदुना चेनाबा पुलिस पर्सनल अथुबा मतमदा चैराक पीद्रिबा फाउबा मखाताना खोंजंग चंगसिनगनी हाइरी मेमोरेंडम अदुना मखा तारदुना तौरांगबम तारिनी थासिगी निपान की नुमिदांगदा मियाम की मैरा रैली अमा याउरबा मतुंगदा युमदा हलकपदा पुलिस पर्सनल खरना महाकी युमगी गेटता नुपा मचा खरा तमथीना फुरंबा खामलुबदा पुलिस पर्सनल सिंह अदुना मंगोंदा ओनसिंदुना अथिबा वहाई वता सिजनबगा लोइनना तमथीना फुकी हाइना पल्ली थगौदुगी मतुंग तौरांगबम तारिनी सिद्र फाउबा चराहेनबगी खोंजंग चंगसिलखिबनी हाइरी अदुबु तारिनीगी फिबम सोक्चलखपदगी इम्फाल वेस्ट की एडिशनल एसपी डॉक्टर एस इबोमचाना लुचिंगबा मेडिकल टीम अमना तौरांगबम तारिनी लौखटखी हाइना मेमोरेंडम अदुना मखातारी नाकलमरोमदा तौरांगबम तारिनीबु स्टेट पुलिस फोर्स न फूखिबगी मायोक्ता ngasi इम्फाल कांगचुप लंबी थिंखी इम्फाल वेस्ट डीसी ऑफिस थबक लेपखी स्टेट पुलिस की अहेनब थोंगबु यानिंगब फोंदोक्तुना यामलब मियाम थोलक्तुना उरिपोक ओवरब्रिज दगी हौरगा इम्फाल कांगचुप लंबी मफम कयादा थिंखी मैरा लूफ कयाना यानिंगब फोंदोक्तुना मफम कयादा वाकत मिफम फमखी तौरांगबम तारिनी फूखिबा थोंगबु यानिंगब फोंदोक्तुना नावरेम थोंग खोलेम लैकाईगी नुपी सिंगी अपुनबा याइफल लूपना सिंदुना वाकत मिफम अमा चथखरे वाकत मिफम अदुना नुपी फुबा पुलिस चैराक पियु स्टॉप पुलिस ब्रुटैलिटी हाइना थाबा प्ले कार्ड कियासु सिजनकी अदो पुलिस एसआई से मसे मफम लौथोकबम पामी
mati jaba dandi biheningi maji aduna machi tawje khoi maitai macha yam nuksina da ba kan to bebha leitaba kawi ma discipline yaw da ba kawi ma kari haini police ai yam discipline laigadabni adoma mafam lokthokba pami habje ima haijeningi madugi mama oi ba khoi do khut thanga me aduna khoi madugi pandamni huji kaino khoi mera bai bisopajigi khoi nuaitana khoi dhana tawjari khoi chara henge Assembly na pass taukiba bill ahum Delhi da chatuna ayaba pibinaba all political party na laukiba firep adugi mayokta Churchandpur da sengkiba JC against anti-tribal bills na thasige taraga mangagi ahing nongyai dagi me taraga tarit ki ahing nongyai fauba tribal territory da pung nifuga nipan ki ban kaukre haina Joint Action Committee against anti-tribal bills ki chairol amana khangalakli Manipur inner line permit system chana halu haiduna ngasi thangmeban hizam dewan laikai da laiba alpha school ki mahiroi singna human chain semduna kongjang changsin kre human chain semduna changsin kiba kongjang aduda pikliba mahiroi singdagi hauduna class 10 forward da laiba mahiroi chahum romna saru yakhi loinana Manipur inner line permit system chana halu yalhomi kallu haina iba play card kaya sizna kibaga loinana kholau kaya sulauki Manipur inner line permit system chana hanaba miyam na changsiliva kongjangda saruk yaraduna uripo yambem laikai da laiba heritage convent school gi mahiroi singna ngasi su wakat mifam chathakre panbayai school asigi mahiroi singbu inner line permit system gi kongjangda yawhanaba JCLPS student wing na hairubada yakide haiba wahauda JCLPS student wing na school asigi administrative block thingzin kibadagi kongfam adu handokpinaba haijakibagaloinana inner line permit chana hanaba kongjang khudingda sawatkani haina school asigi maikaidagi fongdokhiba laikhrabani Inner line permit ki matangda all political party meeting yawnabagidamang National People's Party NPP da officially oina pau hairakpa laikidabana meeting aduda kari warep lauki haiva khangde haina party sigi state president Thangmin Liu Kipgena fongdokre ngasi MG Avenue ki MDU building da laiba party sigi office da pangthokiba mifam amada Thangmin Liu Kipgen hai lamdamasida mapan gi meetop changhan daba haibasi party sigi su firep ni adubu lamdamasigi miyam ga punna hiramasigi matangda Kanadana political parties singna warep lauruga achumba solution purakpa ngamloi mahakna makataradun hai solution karino khangdana issues gi matangda Delhi da chatuna takselluba budi miyamga punna khana nainaraba matungda solution amma purakpana achumba khongthang oigani hiramasigi matangda Manipur government na yalhongai dagi lamdamasida khundaduna laklaba chingmi amadi tamigi marakta faminaduna wari shanabal laikide haina pendaba fungdoki loinana meeting asigi matangda party sida khanghalamba laitaba maramna issue asigi matangda Delhi da chatpagi khongchat party sina saruk yaroi haina fungdoki National People's Party na all political party khak hek warep loraga hek asina jagani haibagi adugumba issue nate adna stakeholders sing mayam se phachat but na thoroughly tanaraga discuss tonaraga tang tawa ama solution pura pasi khoi party sina pamjabani tagmapan ge ju ke all political party ki meeting da jaw dabne na kari warep lobra di khangde Nongpok laibag apunba nupi loop NLANL gi ahanba foundation day ngasi palace compound da laiba lamyan basanglenda pangthokre ngasigi thauramadu all Manipur Women Social Reformation Development Samaj nupi Samaj ke secretary Thokchom Ongbi Ramani na hai lamdamasira inner line permit system chana halu haiduna changsilakpa khongjang chahi kuntraga manga sujalakle maramasina lamdamasida inner line permit system chana handaba yaroi haina fongdoki lamdamasidagi upspa lokthokinaba mayai kaba nisha sing muthatnaba nupi angang da chatharakpa myot minai sing Thengnanaba loop asi sengkibani haina NLANL gi secretary Nongthongbam Radhamani na fongdoki ngasigi thormaduda lamdamasida lairiba civil society organizations ki mihut kaya su saryaki lamdam sida mayai kaba nisa thingminnaba amadi lamchat mangngai oiraba restaurant kaya thingminnaba amadi leibaki thogdo wathok kaya da achoba thodang longminnaduna aikhoi punna amuktang di khunaya sibu phananaba hotnabado nongpok lengang apunba nupi lumna pamje adui makhata rakpada aikhoi lingjen manana amadi thongna leina iramdam Manipur gidamak aikhoi matungda sudum lepsakhi gani mamangda ju achoba thodang kaya logdona lakchari aikhoi singli de I marik ama cheli bagai de khoi ima laibaki de khoi khongpham amatta hongloi Deputy Chief Minister Gai Khangamna Khongampata Farmer Training Hall ama sangakre Chingi Laumi Singna Pamlo Thadokuna Horticulture da Pukning Changbiu Haina Horticulture Minister gi Famsu Pairiba Deputy Chief Minister Gai Khangamna appeal taukre
Department of Horticulture and Soil Conservation Sinduna Mission for Integrated Development of Horticulture gi makhada naungna sariba training center sangabagi thoramadda Lamsang Assembly Constituency gi MLA W Brajabidhu Horticulture and Soil Conservation gi Parliamentary Secretary Vungzagin Valte Imphal West ki Adaksha amadi Horticulture amadi Soil Conservation Department gi makok thongbo official kaya su sarukyaki. Zoom cultivation se horticulture is farming se ela pangkokan zoom cultivation phau thaba sim se witness to she must productive oidre scientific oidre environment panna p maramna apoi yang dakthalaga now hutta intensive or extensive among apoi horticulture farming to komla thangde champa thangde ate food crop or cash crop yan se achana khawalakan apoi income I pay lakwa aduga machi chinja oi adugumba long the scientifically sanction si hai. Science and Technology Minister T Manga Vaifaina State Science Yaugdrabadi Mapung Faba Laibak Haibadu Oiroi Haina Fondokre Ngasi Akampat Labor National Institute of Electronics and Information Technology Naileta Science Meet 2016 Haudopagi Thoram da Wafamasi Fondokibani Haudopagi Thoramada Manga Vaifaina Makataradun Hai Civilization Nama Chokat Hanbada Science Nut Achoba Thodang Ama Lauribani Science Asi Hauzikti Oza Mahiroi Kaktagi Oidre Miam Punamaki Oirabani Haiki Science Meet Haudopagi Thoramadda Science and Technology Government of Manipur gi Special Secretary Manipur Science and Technology Council gi Director Nailet ki former Director Tongan ba Mahiloi Sang Singh gi Oza Singh amasung Mahiroi Kayana Sarukyaki Science Meet asi Nailet amasung Manipur Science and Technology Council na Science Teachers Forum Association for the Promotion of Science Manipur Science Communicators Association amasung Generation the New Image ka khusamnaduna sinbani Chahi Kuding, Siguma Tonga Mapamda, Siguma Science Meet Sipang Tuna, Anova ideas, innovations, Aduga students in move, encourage Toguna, Equiki State, Science Ki, Amasun Technology, Yumaramda, Siguma, learning that knowledge, Bivasi, Yamda. Ikoi kuno chawa aduga ikoi kinamakta yam encouraging oiba ababa thabak amani Ngasidagi numit mangani chupna Mac in India Science and Tech Driven Innovations haiba thimda chathagadariba science aduda Science Model Exhibition pangthoki exhibition aduda lamdamasida lairiba tongan ba mahiloi sang singi mahiroi kayana makoi gi science ki model sing utki mahiroi sing aduna puthokiba model sing aduda Charu Kaknaba machine electricity yaudana ising chingnaba water pump smart city ki model na chingba model kaya yauri exhibition adu da saruk yakiba mahiroi sing aduna makhoina puthokliba model sing adu lamdamasigi yumthong khudingna sel changdana sijanaba yaba potlam ngaktani haina phongdoknarakhi Sige akhoi puthoi se room cooler ne ba haidi AC haidi sige ngasa somna kanda fan se laiba fan se na kapakwa na tanda sige ising tara iba mayam se si se swana water vapor na swana olaga inghan donya ba air mayam se AC gum ne ba sam na ba da AC di paisa yam tang mo khot oi dana adugi akhoi na sige paisa su chang da ba pot oi ba si pot china na flower tawra bala fu sige season ngai leite si je yan thalaga si plant sing je thajalaga si lafugi kano ju mineral sing je pudyar ba water ju plant na dum phangjarni aw si plant ju healthy oina howa game si me jinja to pu thokcharaga ju si da tasan na ba langje hena effective oina go tasan na ba yawe adagi puthokpu sin ju yam nungare si da laire ko puthokpu sin mogi sikki kano kun puthokna ba farm ju hena encourage torani Mamang thagi tareta mayang Imphal gari huran bagi maralda miyamna fubuda miyoy ani leikidabagi wahogda mayumakai mai thadokiduna awaba taraba amadi sokiba mayang Imphal khulgi khunja singda pifam thokpa mating pinaba mayang Imphal Clubs Coordination Committee na tankiba demand sing Manipur government ki maikai piragani hairi Hiramasigi matang ngasi ayuk Babu Prada Labor Education Minister Dr. K.H. Ratan Kumar gi quarter da mayang Imphal Club Coordination Committee gi mihut ahum Galoina Imphal West ki Deputy Commissioner Ningthaujam Joffrey ga unabada wafam asi yanaba purakibani Nakal anina yanaba purakhraba wafam sing adudi mai chakraba yum amadi asokpa miyoi singda compensation piba amasung thawdosigi matangda judicial inquiry tawbani
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯖꯣꯐ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗꯒꯤ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯨꯡ 33ꯀꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯕꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯌꯥꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯝ ꯈꯦꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯤꯗꯤꯟ 1 month ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯤꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝ 1 monthꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯁꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯁꯤꯅꯁꯨ 1 monthꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯃꯦ꯫ ꯊꯝꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯟ ꯅꯨꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏ ꯍꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ 1 monthꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯙꯔꯅꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯏꯪ 2013ꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁꯨꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯃꯤꯝꯁ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤꯅ ꯑꯟꯗꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 100ꯔꯣꯝꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯨꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯌꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯈꯨꯃꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣꯜꯁꯤꯡ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯂꯣꯜꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯜꯁꯤꯡꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣꯜ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟड ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯉꯥꯛꯍꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯜꯍꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯛꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ JCLPSꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕ, ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ JCLPSꯀꯤ ꯀꯣꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯠ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁꯨꯛꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13 ꯑꯃꯗꯤ 15ꯗ ꯃꯤꯝꯁ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣꯜꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯛꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 3ꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡꯍꯥꯠ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯕꯣꯡꯄꯥꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯄꯨꯈꯥꯎ ꯅꯍꯥꯔꯨꯞ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯂꯩꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯈꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯐꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ JACꯅ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯤꯡꯁꯤꯐꯥꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯇꯤ ꯂꯥꯂꯥ ꯚꯥꯏꯐꯩꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯇꯤ ꯂꯥꯂꯥ ꯚꯥꯏꯐꯩꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦ 3ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯐꯤꯖꯝ ꯁꯦꯠꯄ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8ꯅ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯕꯨ ꯁꯤꯁꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯥꯛ ꯇꯥꯟꯗꯅ ꯁꯨ ꯅꯣꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯨ ꯅꯣꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯐꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯗꯩ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯔꯛꯁꯦ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ, ꯍꯥꯠꯄꯅꯆꯤꯡꯕ, ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ, ꯑꯗꯨꯒ
ꯁꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯖꯦꯁꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯄꯨꯈꯥꯎ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ Matang sai sida break am long sage Manipur amadi malengi tongan ba ipau single loina ekhoi break tege am thun hanjarake impact news pumit yeng ta dun lebiu. Delta Tutorals for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorals between 6 a.m. to 7 p.m. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingba su lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna yingzagan ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc Supna Tagilupa Lak Animakai Piba car Sigi features Singdi ground clearance 185 mm, space 222 liters, power steering, drive computer, mileage 25.14 km per liter, immobilizer, passenger class warranty. Lupalising mga katana book to biharo, Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. Bulletin asigi makata pau single loina na break matung da mayaba muka na taram nokchari. Jonani da pangthok ko riba Imphal Municipal Corporation gi mikhal amadi lakliba general election gi mangoina na Manipur Pradesh Congress Committee manung da mot mana da bahaurakli. MPCC gi hanagi Vice President Oibatanatana Sagolban Assembly Constituency gi mamang da MLA Faubo Oiramlaba Dr. Khwairakpam Local Yauna Sagolban Block Congress Committee ngasi MPCC dagi tokchare haina lauthokre. Takhel Lekaida leiba mahaki mayumda pangthokiba paugi mifam amada Dr. KH Loken hai political gi khudong chaba yenglaga Congress dagi tokpagi firep asi laurokpa nate. Congress Party gi yamna akhuba mityeng da rajniti tarokpa aduna maram oiraga party asi thadoknaba firep laurokpani. Mahakna makataraduna hai party gi chana kanglon amata ngaktana magi miyoi sing adudabu office bearer hapchinba Sagolban Assembly Constituency Ward 4 leibagi manungda Congress na Ward 3 mai paktuna hauze councillor oiriba miyoi sing fawda party gi ticket piraktaba haiba si party asibu mapangal kankhat hanba amadi chauthok hanba hotnaba nate haina chahi tragomdoi hena party sida leiduna party gi thaukaya puramlaba Dr. KH Lokena Congress pu maral siki. Congress Party dagi toklaba matung karamba party da yaugdagi haina hangba wahangi paukumda Sagolban gi miyamga khanaraba matung da lepkani haina mahangna phongdroki. Kariguma makalgi khanaba amata yaugdana yamna akhuba miyengda party sigi henna tungi sakhatnanaba party gi mi kaabnanaba honaba malaktaba masidagi aikoi punamak block ki mahila gi youth ki punama ase aikoi punna aikoi ngasidagi congress tokserage haidana aina lusingaga ngasidagi aikoi party thadoksare haidana aigi resignation tender ne party da ngasi submit tawgiba Congress ticket mikhal anirak mai paktuna hauze councillor oriba amabu handaki Imphal Municipal Council mikhal da party gi ticket Pidaba si politically assassinate tawbani haina Sagolban Assembly Constituency gi ward number kungamari gi councillor Kalan Chonglu Gangmai na su ngasigi mifam aduda phongdoki mahakna makhatana hai Congress Party asi khwaidigi senja thumja tawba party amani haina phongna maral siki Sagolban Assembly Constituency gi ward ahongi councillor member mapan yauna Sagolban Block Mahila Congress Committee Sagolban Youth Congress Committee gi member yauna Congress ki member kaya Congress tagi tokchare haina lauthoki Congress na ticket pidrabasu Imphal Municipal Council gi mikhal the independent mirep oina ward mari makta mikhal thengnagani haina su mahangna phongdoki Handak Imphal Municipal Corporation gi election sida Congress Party na toraiba moina lichat ase aina yaningde mamangda su consecutively anirak vote kara lakrabani Congress ki party asida aduga
ममांगी इलेक्शनदुदा जनरल की ओइना आई नुपागा थेंगनरा कारकपनी अदुगी ममांगदन नुपीगी कोतादा कारकपनी आइना पार्टी की दमकता से वाना चही तरा से वर्क तौरगा मोइना हंदक पॉलिटिकली असैसिनेट तौरपसे आई याम नुआइते कांग्रेस पार्टी असे याम करप्टेड ओइबा पार्टी नि हाइबसे आई मीडिया की थोंगा थमजनिंगे अमरमदा सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी बीटी रोड इम्फाल न थादरप चेरोल अमगी मतुंग इना 14 याई स्कूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी याई स्कूल जमस्तान दगी निंगथौजम शिवदास सिंह अमदी 1 सगोलबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सगोलबन मैशनाम लेकाइदगी पुखरंबम सरद अनिबु कमिटी एसीगी वाइस प्रेसिडेंट ओइना खल्ले हाइना खंगलकली लोइनना 11 सगोलबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सगोलबन सलाम लेकाइदगी मोइरांग थेम अमरजित पुना कमिटी एसीगी ट्रेजरर ओइना खल्ले हाइना चेरोल अमदा खंगलकली Domestic violence ki chaitheng fangduna hauzik Jennings Hospital da laikatnariba RK Tamfasana da ngasi Royal Riders Manipur gi members singna sel gi mating pikre. Royal Riders team gi president Miren Thangjamna ngasi ayuk Jennings ki ortho warta lairiba RK Tamfasana da lupa lishing kunga lupa chamri khusinaki masgi mathakta Tamfasana gi machan ani gi damak chahi amagi tuition fees amadi school uniform na chingba mahi tambada changba polam sing piragani hairi. Nakalamramda Unity Platform of Manipur UPM Kauba Social Networking WhatsApp Group Amanasu ngasi RK Tampasanada Lipsing Taraga Chamangagi Selgi Mating Pikre. Haukiba April Thagi Loiramdaida Chukiba Nongamadi Nonglei Nuksitna Amangata Tokan Kraba Amadi Ichau Tokan Kraba Kabi Mayai Lekai Kangmong Longjam Govindragam Awang Laikai, Laurembam, Maning Laikai, Amadi, Ningombam, Harinbof, Makong, Haidiba Mafam Sing Asida Ngarang, Laima, Trif and Credit Cooperative Society Limited na Cheng, Hawaii, Tum, Achathau, Amadi, Selgi Mating, Pankre Hari. Kamanipur Hindustani Sangeet Mahavidyalaya Kakchingi Principal Sri Mayum Nabakumar Sarmada Bharat Nirman Award Mahatma Gandhi Award Best Personalities of India Award 2016 Amadi Lifetime Achievement Award na chingba Francis Forum India New Delhi na pirakpada ka Manipur Hindustani Sangeet Mahavidyalaya Kakching ke President Dr. M. Rajkumar Singh na harauba nungaiba phongtorokli haiba mana mari asi haukiba April 15 da New Delhi gi CD Desmukh Memorial ge Auditorium da Francis Forum India na khusin rakhibani Harvard School के Principal Dr. K. Nabachandra Singh na chatliba thasi ki tarukta New Delhi da pangthokiba Educom India Today Educational Excellence Award yenthokpagi thoramda National Award for Best Principal in Ensuring Ongoing Teachers Enhancement pirakpada school asigi teaching non-teaching staff Singh amadi mahiroi Singh na nungaiba phongtorokli Kurai Lamlong dagi telephone exchange Sombung Fauba Puriba Impact TV gi OFC line asi hadak mi gi tang mari manga amadi tareta thangumba potsakna kakthat lambadagi iraima cable network sagolmang amadi subscribers singda khudong chadab kaya mayokna hale maramasina mari leinaba mioi singna mityeng changbiduna matungda sigumba thabak asi amuk hanna thoktanaba mateng pangbiu haina iraima cable network sagolmang na appeal tarokli Amramda National Highway Imphal More Lambi ki Yai School Jamastan Mapadagi Singzamai Fawuda Housing MSP DCL na Ariba Street Lamp amadi electric post lauthokpana maram oiduna Yai School gi Hicham Yaicham Pat Mapada tingliba official fiber optical fiber wire amadi Yumnam Laikai Mapada tingliba optical fiber wire tatpa maram na Impact TV bu yengbiriba singda khudong chadaba thokhan kre masigi damak Impact TV gi management gi maikai dagi waro bidanaba khangalakli Two-wheeler company TVS ki naungna puthokpa Super XL Morph amadi TVS Victor hairiba gari macha ani asi ngasi thau thangwaiban gi thau ground gi mayok nabada leibak JK TVS showroom da launch tawkrai gari ani asi Commerce and Statistics Government of Manipur gi director Phaijonna Kamaina launch tawki Super XL Morph asi awang nopok lamdam gi oina Manipur da ahanboina launch tawani thau liter mari chanba Super XL Morph asi liter amana kilometer humfuga taret thawbungami gari asi machumanga da fangi TVS Victor gi oina thau liter nipan chali amadi liter amana kilometer humfutra ga taruk thawbiyai hariba gari asisu machumanga thokna phangi gari asi drum brake amadi disc brake haiba makhal ani thokna khaidoktuna miyam da fangali
Hauze ngasi nomagi sanabagi pawda mapal gangjebung da chathari batra kanipan suba challenge ka veteran football tournament ki quarter final gi United Veteran Sports Association Lilong Chajing amasung Tidim Road Veteran Sports Association Malom ani gi marakta sanakiba ahum suba match penalty da United Veteran Sports Association Lilong Chajing na goal nipan tareta maithiba pikre United Veteran Sports Association Lilong Chajing amasung Tidim Road Veteran Sports Association ani gi marakta sanakiba match adu half mamang fawda panjel amata chanaba ngamkhide half matungda team anima akanba Maungda lamba taunaduna sanakhiba aduda matam loisilak fawda panjel amata chanaba ngamkhide te manimaki maikaida panjel chanabagi tanja kaya laklabusu panjel da amata onthokpo ngamkhide apiba matamda team animakna panjel amata chanba ngamdabadagi penalty kaungna hanki team animaki maikaidagi sanaroi traga mathoi na kaungna khiba penalty aduda United Veteran Sports Association gi maikaidagi goal nipan chankhi Tidim Road Veteran Sports Association ki sanori traga mathoi na penalty traga mathoi kaubuda panjel taret khak chanba ngamduna match atu maithi hoki ngasi sanakiba match atu ki player of the match na United Veteran Sports Association ki jersey number 3 KH Sanatona Funky quarter final asigi mari shuba match ta FVWA amasung KSC anigi marakta sanarkani Taruk Suba Hockey India Sub Junior Men's National Hockey Championship B Division gi ngasi sanakiba match singda mai pakraba team sing adudi ngasi sanakiba ahanba match ta Chhattisgarh Hockey na Hockey Uttarakhand bo goal taruk ahumda maithiba pikre ani suba match tana Mumbai Hockey Association na Kerala Hockey bo goal manga amada maithiba pikre Bengal Hockey Association abadi Hockey Madhya Pradesh anina sanabagi goal amamam chanaduna draw chatki amromda Hockey Bhopal na Hockey Gujarat pu lakchana goal taraga manga anida maithiba pikre Hockey India ki media makada Manipur Hockey na sinduna Kumalampak Hockey Stadium da thasigi mangadagi chatharakliba championship asida India ki tungan ba state amadi Union Territory singdagi lakpa team kunga humdoina sarukyari Indian League Second Division की final round के match था से की तरह का हमदोइदा मणिपुर की टीम नेरोका फुटबॉल क्लब का गैंगटॉक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब का खुमलंपाक मैन स्टेडियम दा नुंगटिल पुंग अनि ताबदा सानरकनी हिरमस की मचांग दा चिंगमेरोंग दा लेबा होटल क्लासिक ग्रांडे दा पांगथोखिबा पाउमी सिंगा उनबा मदा नेरोका FC की मैनेजर TH अरुण कुमार ना हाइखिबदा सानगदरिबा मैच असि नेरोका FC की ख्वाइदगी मरु ओइबा मैच ओइगनी मैच असी कारबदी आई लीग सानबगी क्वालिफाई ओइबगी खुदोंग चाबा फंगदौरिबनी गैंगटॉक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब की मायोक नदुना सानगदौरिबा मैच असी थोइनबा लमदम सिगी फुटबॉल बु पामजबा मियामना नेरोका FC बु सगतपियो हाइकी गैंगटॉक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब की हेड कोच ए सांता कुमारना मैच असिदा महाकी टीम दा फॉरेन प्लेयर अहुम याहंदुना नेरोका FC बु माइथिबा पीगनी हाइबगी थाजबा थमकी पनबया इंडियन लीग की क्वालिफाइड ओइनबा सानरिबा मणिपुर की अमत ngairaba Team Oriba Neroka FC na Second Division League ki match taruk sanakhibada match ani thoire match ani na poba amadi match ani na draw chatlaga hauze fawda point nipan fangli Tarik Trom doida Sikkim ga sanagadoriba match aside akoina free entry ohenjaragani aduga VIP ki jana kitang invitation khara pijaraga changbagi yabagi khudong chaba thamjagani aduga ordinary gidi pura free open free entry ohelaga akoi fans jing asi koi supporters khara hena lagna ba akoi mayam da request tawjari mayam phajana lakpiu supporter mayam lakpiraga akoi ne roka bunu sibiraga blessing pibiraga yamna maru eriba match asibu kana ba honabada support obi haina request tawjari We missed so many chances. We played so well against all the teams. Still now we played 7 matches. We played against all the teams, excellent football, but only scoring is not there. I hope the coming match we may score the goal and play better. Our team is performing very well, but the result is not coming. Maybe tomorrow 100% we will go in all out to win the match. Arab the bulletin is the headline samuhana mayam na thamjake State Police की का हेनबा थवोंग की मायोक्ता चरा हेनबा की खोंगजंग चंगसेलेबी तरीनी की फिबम हेना सोक्तिलकपदगी जेनिम्स ता पुखटख्रे तरीनी बु पुलिस ता तमथीना फुखिबगी मायोक्ता मियामना इंफाल कांगचो लंबी थिंगबदगी इंफाल वेस्ट DC ऑफिस थबक लेफ्रे जेंगी लौमी सिंगना पामलौ थादोक्तना हॉर्टिकल्चर दा पुनिंग चंगबियु हाइना गायखांगमना आपल तौख्रे Naileda Kampata Science Meet 2016 Hodokre Science Yaudrabadi Mapung Fana Chokot Paliba Kaibudu Oiroi Haina Manga Wi-Fi na Hodokre
अमसोंग इंडियन लीग सेकेंड डिवीजन के फाइनल राउंड के मैच थासी की तरह हुंदोइदा नेरोका एफसी का गैंगटॉक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब का सानरदन